Kuri ubu nta gushidikanya ko amabino y'ibinyamakuru bitandukanye ari gushira i Washington ku mugabo uhamya igitinyiro, ubushongore n'ubushobozi bwo gutegeka igihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Donald Trump nyuma yo kurahira nka perezida wa 47 wa Amerika yahise ashyira umukono ku mategeko teka atandukanye yakangaranyije isi bamubwoba bukabuzura imitima. Mu mategeko teka yashyizemo harimo ingingo y'abinjira mu gihugu, ku mihindagurikire y'ikirere n'ibijyanye n'urubuga nkoranyambaga rwa TikTok. Amategeko teka abafite uburemere nk'ubw'itegeko, ariko ashobora kuburizwamo n'abaperezida bakurikiyeho cyangwa inkiko. Amategeko menshi Trump yashyizeho azarerwa mu nkiko, dore bimwe muri byinshi yakoze kugeza ubu. Mbahaye ikaze kuri Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano turakwishimiye, nanone ikaze. Abinjira mu gihugu, ibihe byihutirwa byo ku rwego rw'igihugu ku mupaka mu biro bye bya White House. Trump yashyize umukono ku ibwiriza ritangiza ibihe byihutirwa bidasanzwe ku rwego rw'igihugu ku mupaka wa Amerika wo mu majyepfo. Trump yagize ati iryo rirakomeye. Yanashyize ibice by'abagizi ba nabi mu rwego rw'imiryango y'iterabwoba, ndetse yibasira guhita ubona ubwenegihugu bwa Amerika ku bana bavukiye muri Amerika, ku babyeyi babimukira muri Amerika bahageze mu buryo bunyanyije n'amategeko. Trump yanashyize umukono ku itegeko teka ryitezwe kuba rihagaritseho amezi 4 gahunda ya Leta ya Amerika yo kwimurira impunzi, nubwo amakuru arambuye kuri ibi ataramenyekana. Gufunga imipaka, irindi tegeko teka Trump yashyizeho umukono ritegeka igisirikare gufunga imipaka, agatanga impamvu yuko hari kwinjira ibiyobyabwenge binyanyijwe n'amategeko, abantu binjira mu buryo bw'amagendo, hamwe n'ibyaha bijyanye no kwambuka umupaka. Ibico by'abagizi ba nabi yabishyize mu rwego rw'iterabwoba. Perezida Donald Trump yashyize umukono ku ibwiriza rishyira ibico by'abagizi ba nabi bacuruza ibiyobyabwenge n'ibico mpuzamahanga by'abagizi ba nabi mu cyiciro cy'imiryango y'iterabwoba yo mu mahanga. Igico cy'abagizi ba nabi cy'abimukira cyitwa MI-13 cyo muri El Salvador muri Amerika yo hagati, n'igico cy'abagizi ba nabi cyitwa Trinidad cyo muri Venezuela muri Amerika y'Epfo bizongerwa ku rutonde ruriho n'umutwe wa Al-Qaeda, umutwe witwa Islamu IS n'umutwe wa Hamas. Irindi tegeko teka ridasanzwe yashyizeho n'ijyanye no gusukura kubaka urukuta bijyanye n'ibyo yatangaje byihutirwa ku mupaka wo mu majyepfo. Donald Trump yategetse abakuriye urwego rushinzwe kongera gutangira kubaka bariyeri ziyongera zifatika ku mupaka wo mu majyepfo. Iryo bwiriza si itegeko teka ndetse ntibisobanutse ukuntu icyo gikorwa gishobora kuzabona amafaranga yo gukoresha. Iyi ikaba yarabaye inzitizi ikomeye kuri Trump muri manda ye ya mbere. Ubwo Trump yatorwaga bwa mbere nka perezida mu mwaka wa 2016, yashyize umukono ku itegeko teka ryo kubaka urukuta ku mupaka, nubwo ibice bimwe by'iyo bariyeri byubatswe, byinshi byasigaye bitarangiye. Ikindi gitangaje ni ikijyanye no kwirukana muri Amerika. Donald Trump yanashyize itegeko teka rikuraho umugenzi uzwi nko gufata ukarekura. Ni gahunda ituma abimukira baba mu bandi baturage muri Amerika mu gihe bategereje kugera imbere y'abacamanza kuri dosiye zo gutura mu gihugu. Mbere Trump yasezeranyije kuzahindura gahunda ya mbere nini cyane mu mateka ya Amerika yo kwirukana mu gihugu no gukuraho gahunda imaze igihe kirekire ituma abategetsi ba leta bashinzwe abinjira mu gihugu badasaka mu nsengero no mu mashuri. Ibyo yasezeranyije mu rwego rw'abinjira mu gihugu bishobora guhura n'imbogamizi zo ku mategeko zijyanye n'ibikoresho n'imikorere. TikTok, ku gucibwa kwayo gusa no kwegereje. Trump yanashyize umukono ku ibwirizwa risubika iminsi 75 ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo guca urubuga nkoranyambaga rw'abashinwa rwa TikTok. TikTok yakiriye neza ibyo Trump yasezeranyije kuri ibi, ndetse yasubijeho serivisi zayo muri Amerika nyuma y'uko yari yazizimije by'igihe gito mbere y'irahizwa rye. Donald Trump yari yavuze ko itegeko rye rizaha ikindi gihe kompanyi nyiri TikTok icyo kubona umufatanyabikorwa muri Amerika wo kugura umugabane munini muri yo, ariko amakuru arambuye kuri iri bwizwa yashyizweho umukono ntaramenyekana. Abajijwe iki cyo gikorwa kimaze nyuma yo gushyiraho umukono, Donald Trump avuga ko kimuha uburenganzira bwo kuyigurisha cyangwa kuyifunga. Mbere uyu muperezida mushya yashyigikiye gucura urubuga rwa TikTok rwo gutangazaho video, ariko yumvikanishije ko yisubiyeho nyuma y'uko video ze zo mu gihe cyo kwiyamamaza zirebwe n'abantu babarirwa muri za miliyari.
ivugurura rya leta, ikigo Dog na Elon Musk. Trump yashyize umukono ku ibwirizwa rishyiraho ikigo gishinzwe kunoza imikorere ya leta kizwi nka Dog, Department of Government Efficiency, urwego rushya rw'ubujyanama rugamije kugabanya amafaranga leta ikoresha. Byitezwe ko Dog izayoborwa n'umuherwe mu rwego rw'ikoranabuhanga Elon Musk. Trump yavuze ko Musk, umukuru wa kompanyi Tesla na SpaceX, azagira ibiro bigizwe n'abakozi bagera hafi kuri 20 muri iki kigo gishya. Guhagarika itangwa ry'akazi muri Amerika. Ibi byo bisa nk'ibitangaje. Donald Trump yashyize umukono ku gikorwa cyo guhagarika itangwa rishya ry'akazi muri leta, uretse mu gisirikare cya Amerika no mu bindi byiciro byinshi. Kugeza ubwo ubutegetsi bwa Trump buzaba bugenzura leta mu buryo bwuzuye. Gusubira mu biro ku bakozi ba leta, iri ni irindi tegeko teka yashyizeho. Trump yashyize umukono ku nyandiko itegeka abakozi ba leta gukora mu biro ndetse ko batemerewe gukorera mu rugo. Kuniganwa n'ijambo. Trump yashyize umukono ku ibwirizwa ritegeka gusubizaho ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza no kwirinda ko leta inigana ijambo. Ritegeka umushinjacyaha mukuru gukora iperereza ku bikorwa by'abategetsi bo mu butegetsi bucyuye igihe bo muri ibi bigo birimo nka Minisiteri y'Ubutabera, mu kanama k'isoko ry'imari n'imigabane n'akanama ka leta gashinzwe ubucuruzi no kurengera abaguzi. Irindi tegeko ritangaje no gukurikirana mu bucamanza abanyapolitike. Trump yashyize umukono ku nyandiko igamije kurangiza guhindura leta intwaro yo kwibasira abo muhanganye muri politike. Itegeka isuzuma ry'imirimo yakozwe n'inzego zitandukanye zishinzwe kugenzura iyubahiriza ry'amategeko n'inzego z'ubutasi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden, no gutahura urugero urwo ari rwo rwose rwo gukoresha ububasha nk'intwaro, nuko hagatangwa inama y'ibikorwa bikwiye byo gukosora byo gufatira izo nzego imyanzuro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Trump yashyize umukono ku itegeko teka ryo gutangira igikorwa cyo gukura Amerika mu bihugu by'ibinyamuryango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ubwo yashyiraga umukono kuri iyi nyandiko, Trump yagize ati, yewe gawe, iki cyo kirakomeye. Ubu bubaye bwa kabiri Trump ategetse ko Amerika ikurwa muri OMS. Trump yanenze ukuntu OMS yitwaye mu cyorezo cya COVID-19, ndetse mu gihe cy'icyo cyorezo yari yatangiye gukura Amerika muri uwo muryango ufite icyicaro i Geneve mu Busuwisi, nyuma ya Perezida Joe Biden yaje kuburizamo icyo cyemezo. Gukuraho ingamba za Biden. Mu itegeko teka, Trump yabaye ahagaritse imfashanyo igenewe amahanga ndetse asobanura ko akeneye ko hakorwa igenzura kuri gahunda z'imfashanyo igenewe amahanga. Caroline Leavitt, ushinzwe gutangaza amakuru yo mu biro bya White House, yavuze ko ibi bijyanye na gahunda nshya y'ububanyi n'amahanga ya Amerika mbere na mbere. Itegeko rireba Cuba. Trump yatanze ibwiriza ryo gukuraho icyemezo Biden aherutse gufata cyo gukura Cuba ku rutonde rwa Amerika rwa leta zitera inkunga iterabwoba. Ashobora no gusubizaho ibihano kuri Venezuela. Ibyo bihugu byombi byakunze kubyibasira mu gihe cya manda ye ya mbere ku butegetsi. Amategeko yo ku butegetsi bwa Biden nayo yafatiwe ibyemezo. Rimwe mu mabwiriza ya mbere Trump yashyizeho umukono kuri manda ye ya kabiri ni inyandiko ikura amategeko hafi 80 yo ku butegetsi bwa Biden. Guhagarika amategeko. Trump yashyize umukono ku ibwirizwa ribuza ikigo cya leta icyo ari cyo cyose gutanga amategeko mashya kugeza igihe ubutegetsi bwa Trump buzaba bugenzura leta mu buryo bwuzuye. Abategetsi ba leta badakingiwe. Mu ibwiriza rikuraho ingamba zo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden, Trump yakuyeho itegeko rivuga ko abakozi ba leta bose bagomba kuba barahawe urukingo rwa COVID-19. Yasezeranyije gusubizaho mu ngabo abasirikare 8,000 birukanywe kubera itegeko ry'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika bizwi nka Pentagon ryo guhabwa urukingo rwa COVID. Avuga ko bazahabwa imishahara yabo yose muri icyo gihe cyari gishize batari mu ngabo. Irindi tegeko karundura noneho ryakangaranyije amahanga, ubundi abandi bakicinye cyara kuko bari barabirwanyije, nirijyanye n'itandukaniro ry'ibitsina. Abantu bibona mu ruhande rw'igitsina gitandukanye n'icyo bavukanye. Trump yatanze itegeko teka ritangaza ko Amerika izemera gusa ibitsina bibiri, igitsina gabo n'igitsina gore,
Ibi bitsina ntibishobora guhindurwa ndetse bishingiye kuri iri shingiro kandi bidasubirwaho. Iryo tegeko rizagira ingaruka ku ngamba zijyanye n'abantu bibona mu ruhande rw'igitsina gitandukanye n'icyo bavukanye, abazwi nk'aba transgender, harimo nk'uburenganzira bwabo n'inkunga ya leta hamwe no mu magereza. Rizanagira ingaruka ku nyandiko za leta nk'inyandiko z'inzira, pasiporo na visa. Guhangana n'izamuka ry'ibiciro, yashyize umukono ku ibwiriza risaba buri minisiteri ya Amerika ya buri kigo cya leta gukemura ikiguzi cy'imibereho ku banyamerika. Iryo bwiriza ritaye itegeko teka risaba ibigo kwiga uburyo bwagabanya ikiguzi cy'amacumbi, kwivuza n'ibintu by'ingenzi byo mu rugo, ubucuruzi bw'imboga n'ibitoro. Risaba ko mu minsi itarenze 30 aba yagejejweho raporo. Ntibizwi ukuntu ubutegetsi bwa Trump buteganya kugabanya ibyo biciro, ndetse nta makuru arambuye yatanzwe muri iryo bwirizwa. Imihindagurikire y'ikirere n'ingufu z'amashanyarazi. Kuva mu masezerano y'i Paris nanone mu mabwiriza ya mbere, Trump yashyize umukono ku gukura Amerika mu masezerano yo kugabanya imihindagurikire y'ikirere y'i Paris mu Bufaransa. Amasezerano mpuzamahanga yanditse amateka agamije kugabanya ubwiyongere bw'ubushyuhe ku isi. Ni imwe mu nyandiko za mbere Trump yashyizeho umukono nyuma yo kurahizwa. Trump yavuze bwa mbere mu masezerano y'i Paris mu mwaka wa 2017. Nyuma Biden asubiza Amerika muri ayo masezerano mu mwaka wa 2021. Hamwe no gushyira umukono ku kuva kuri ayo masezerano, Trump yanashyize umukono ku ibaruwa izoherezwa umuryango w'abibumbye ONU isobanura impamvu yo kuyavamo. Ibihe byihutirwa mu gihugu mu rwego rw'amashanyarazi. Trump yatangaje ibihe byihutirwa byo mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi mu gihugu, asezeranya kuzuza ibigega binini by'ibitoro. Yashyize umukono ku itegeko teka ryitwa kurekura ubushobozi budasanzwe bw'umutungo wa leta ya Alaska rijyanye n'ibitoro na gaze n'indi mitungo ya kamere. Trump yasezeranyije gucukura kurushaho ibitanga ingufu zitisubira birimo nk'ibitoro, gusoza amasezerano mashya y'ingufu zisubira. Mu itegeko teka rijyanye n'ingufu z'amashanyarazi, Donald Trump yahagaritse yitwa amasezerano mashya y'ingufu zisubira zitangiza ibidukikije. Ayo masezerano ni urukurikirane rw'amabwiriza, amategeko na gahunda byo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Biden byari bigamije kongera imirimo itangiza ibidukikije, gushyiraho amategeko agenga urwego rw'ibitanga ingufu zitisubira birimo nk'ibitoro no kugabanya ihumanywa ry'ikirere. Donald Trump yategetse ibigo guhagarika amafaranga yatanzwe binyuze mu mategeko abiri, rimwe rijyanye no kugabanya izamuka ry'ibiciro n'irindi rijyanye n'ibikorwa remezo n'imirimo. Yanavuze ko Amerika izareka gukoresha amashanyarazi akomoka ku muyaga, ndetse ikureho icyo yise itegeko ry'imodoka zikoresha amashanyarazi. Irindi tegeko teka yashyizeho ni irijyanye n'imvururu zo muri Capitol. Yababariye abantu 1500 biraye mu nyubako y'ubutegetsi ya Capitol. Ari mu biro bye, Trump yatangaje ko atanze imbabazi ku bamushyigikiye 1500 batawe muri yombi mu mwaka wa 2021 mu mvururu zabereye mu nyubako ya Capitol, inteko nshinga amategeko ya Amerika ikoreramo. Trump yagiye asubiramo ko abo batawe muri yombi muri izo mvururu ari abashimuswe. Abantu barenga 1500 batawe muri yombi bijyanye n'izo mvururu. Abantu nibura 600 barezwe gukubita cyangwa se kubangamira abakozi ba leta. Trump yanagabanyije ibihano byakatiweho mu matsinda ya Waterkeepers na Proud Boys y'abahezanguni mu gukomera ku bya kera, bahamwe no gucura umugambi mu bisho kugandisha abaturage bijyanye n'imvururu zo muri Capitol. Umunyamategeko wunganira Henry Talio wahoze ari umukuru w'aba Proud Boys yavuze ko umukiriya we nawe yiteze kurekurwa. Henry Talio yari yakatiwe gufunga imyaka 22 nyuma yo guhamwa no kuba mu bacuze umugambi mu bisho kugandisha abaturage ujyanye n'izo mvururu. Ngayo rero nguko ibya Trump n'ingoma ye. Byinshi twakugejeho muri iki cyegeranyo twabikuye mu kinyamakuru BBC gahuza miryango. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Iyi ni Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, turakwishimiye, uzagaruke n'ubutaha. Tubifurije amahoro n'amafaranga naho utaha. Mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.